gifting of Risha and flower bouquet. Members? Yes. Thank you, Bubagra, for your presence. Now, with due permission from His Highness, may I call upon our Bubagra, the royal king of our Manikya dynasty, the Honorable Chairman, Administrative Reform Committee, TTAADC, His Highness Bubagra Pradyut Bikram Kishore Manikya Devarma to the stage and shower us with his thoughtful and valuable message. Over to you, sir. Sorry, there will be a lamp lighting ceremony. I request our Bubagra to shower us with his thoughtful and valuable message. Over to you, Bubagra. What's your name? Sijana. Should I just talk like this? Is this better? Yes. To everyone, a wonderful evening. How are you all? Fine or just fine or very fine or? I was finding it very amusing. Suhana Devarma, no? Sichana Devarma. I mean, you call me Chairman Advisory Reform Committee, His Highness Bubagra, Maharaja Pradyut Bikram Kishore, itna lamba naam, such a long name. I'm just a Tiprasa. I don't think I've come here as chairman or as Tipra, Motha or advisor. I've just come here because I know the engineers body and you have all invited me. Jeevan invited me. I've come here as a Tiprasa, so you can always call me Pradyut or Bubagra. You don't have to call me all these things, chairman, EM, MLA, minister, MP, these are all temporary posts. I think Bubagra's post is more permanent. I think that is far more better. It's more emotional also. And before coming to this program, I was just having a talk with all our engineers in the office right now. And I just want to tell you one thing. मैं सिर्फ एक ही बात आपको बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में पोजीशंस के लिए सब लोग फाइट करते हैं, पोस्ट के लिए सब लोग फाइट करते हैं, लेकिन कुछ पोजीशंस और कुछ पोस्ट्स या जगह किसी के दिल में रहता है. मैंने भी बहुत गलती किया ज़िंदगी में और मैंने भी बहुत सीखा है. और एक चीज़ मैंने ठीक सीखा रिगार्डिंग तिपरासा पीपल, दैट तिपरासा को सामने आप तिपरासा ही बन के रहो. वीआईपी बन के ज़्यादा रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है. तो आज आई हैव नॉट कम हियर टू डिस्कस और टू बी एन इनॉग्रेटर हियर एज पॉलिटिशियन. आई हैव नो फॉन्डनेस फॉर पॉलिटिक्स. मुझे पॉलिटिक्स से कोई लगाव नहीं है. एक टाइम था शायद, अब नहीं है. लेकिन मुझे आप लोगों को
आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है. आई फील वेरी नाइस व्हेन आई सी young engineers, young Tiprasas, Tiprajaks, women, men, boys, girls coming up. So I'm here today. I don't know what I have to tell you. All I can tell you is that I would like to congratulate the new body which has been formed of the TEST. Congratulations to all the new office bearers. I also would like to thank the old office bearers. You all have done a great job. आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया है. बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस है जिसने इतने पूरे त्रिपुरा में इतना काम किया. मैं क्लियरली रिमेंबर भी करता हूँ कि TEST का नॉर्थ त्रिपुरा हेल्प जब विश्वजीत देव वर्मा मारा गया था, 50,000 यूरो डोनेटेड. कोविड के फर्स्ट टाइम में आप लोग ने बहुत काम किया. मैंने भी बहुत काम किया थ्रू त्रिपुरा, लेकिन आप लोग ने भी बहुत काम किया. मुझे मालूम है कि मुंगिया कामी में काम हुआ, बहुत जगह में, गंगानगर में सेकेंड वेव में आप लोग ने काम किया. सो जो आप लोग का कंट्रीब्यूशन है, which is not only as engineers but as also as society में, as people who cared for their own dopha. So I'm very happy that आप लोग you have carried this tradition, and I hope that the new body of the TEST will also carry the same tradition of helping our Tiprasa people. I am myself I don't know whether I should say it or not say it. मैंने फिर अपने तरीके से मैंने भी एक संकल्प उठाया है कि हर गांव में हर महीने मैं अपने तरीके से 10,000 रुपीस पहुँचाऊँ. किसी के घर में भी कोई मर गया हो, वहाँ में थोड़ा माई चाहिए, भात चाहिए या चीनी चाहिए, या कोई बीमार है उसको थोड़ा मीठी चाहिए, कोई बच्चा है उसको कुछ पेंसिल से किताब चाहिए, तो मैंने अपने त्रिपुरा मोथा को बोला है कि हर महीने मैं 10,000 रुपये अपने पॉकेट से आपको दूंगा, और आप अपनी तरफ से भी थोड़ा कनेक्शन कीजिए, लेकिन हमेशा राजनीति मत कीजिए. अपने गांव में, अपने एरिया में आप अब थोड़ा सा कम्युनिटी के बारे में सोचिए. सो अगर आप लोग भी मुझे कई तरीके से मेरे संग एसोसिएट होना चाहते हैं तो बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मी. मैं आपको कोई नेता के पास नहीं भेज रहा हूँ, आप मुझसे आके बात कीजिए. लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो उनको लीडर पहले नहीं, लीडर बाद में बनना है. सबसे पहले उनको अपने तिप्रासा के संग उनको एकता, थानसा दिखाना है. यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर ऑल वेरी एजुकेटेड पीपल. मैं दूसरे यहाँ में त्रिपुरा में बहुत नेता लोग हैं जो इंजीनियर्स को बोलते कि क्या करना चाहिए, कोई बोलते कि ये करना चाहिए, कोई बोलता है ये करना चाहिए. मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ आपको. माई ओनली रिक्वेस्ट इज दैट अ गुड ह्यूमन बीइंग, अ गुड लीडर ऑलवेज ईट्स लास्ट. एक अच्छा नेता वही होता है जो लास्ट में खाना खाता है, पहले सबके बारे में सोचता है. आप लोग के पास भी आज एक अपॉर्चुनिटी है. Many of you all, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो दूसरे तिप्रासा के पास नहीं है. आप लोग प्रिविलेज्ड हैं. आपके मदर फादर्स लोग ने बहुत स्ट्रगल किया होगा आपको यहाँ पे लाने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी भूल जाए जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको ये मौका नहीं मिला है. और ये मौका अगर हम किसी को थोड़ा हेल्प करके कर सकते हैं तो क्यों नहीं. वी शुड हेल्प ईच अदर आउट. जीवन गेव मी, आपके सेक्रेटरीज एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी ने मुझे मेमोरेंडम दिया. मैंने वो मेमोरेंडम देखा है, और जो भी आप लोग का जो डिमांड है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट हर पॉइंट में एग्री करता हूँ. कोई डिस्पैरिटी है ही नहीं. लेकिन आज मैं TTAADC में हूँ. कब तक हूँ ये मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है कि हम लोग के पास भी कोई पावर नहीं दिया गया है. फंड्स नहीं आता है. फंड्स आने से अगर 10 रुपये आना है तो 1 रुपये मिलता है. जहाँ में किसी को 5 रुपये देना है, किसी को 10,000 देना है, तो स्टेट गवर्नमेंट से सिर्फ
1000 रुपीज़ आता है, और तब उसके बाद ये लोग ताना मार के बोलते कि तुम लोग गवर्नमेंट नहीं चलाते। लेकिन जितना भी मिला है हम लोग से, हम लोग ने अपने पॉकेट से भी रुपए डालकर काम किया है, क्योंकि हम लोग का कमिटमेंट है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है जब से पावर में आया है कि आप किताब में, आप भाषण में, न्यूज़पेपर में आप छाप दो कि TTADC को आप 1000 करोड़ दोगे, या इंजीनियर्स को आप 2000 नौकरी दोगे, कहीं में 13,000 नौकरी, हम लोग का जो बैकलॉग पेंडिंग है वो हो जाएगा। ये सब बात बोलने का है। इलेक्शन के पहले ये लोग सब आपको बोलेगा कि आपको 13,000 नौकरी मिल गया, कोई बोलेगा मिस कॉल करके नौकरी मिल जाओ, ये लोग सब ये बोलते रहेगा। लेकिन जिस दिन इलेक्शन खत्म है, आपका ट्रांसफर भी नहीं कराएगा ये लोग, आपको कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर भी नहीं कराएगा ये लोग, क्योंकि ये सिस्टम ही आपका नहीं। तो विश्वास नहीं होता है कि ये सिस्टम आज के दिन हम लोग के पक्ष में है। इसके लिए आई एम फाइटिंग फॉर तीपरालैंड और ग्रेटर तीपरालैंड। जिस दिन ग्रेटर तीपरालैंड मिलेगा, उस दिन भी 100% सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन अब से तो अच्छा होगा। ये सिर्फ प्रद्युत मानिक्य का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपके लिए है। क्योंकि हम लोग कब तक अपने ही स्टेट में, अपने ही भविष्य के लिए भीख मांगते रहे। सो इसके लिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं कि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, मुझे बुलाया गया यहाँ, मैं आज कम किया, लेकिन मैं भी थक चुका हूं। रोज न्यूज़पेपर खोलो तो ये अगरतला वाला न्यूज़पेपर गाली बकता है, टीवी स्विच, रिमोट कंट्रोल स्विच ऑन करो तो कोई ये टीवी चैनल्स लोग बोलते हैं कि ये कम्युनल है। इतना अटैक्स रोज का रोज होते रहता है, तो मैं क्यों कर रहा हूं ये? मुझे पैसा चाहिए, पैसा तो भगवान ने दिया है, पैसा तो अपना पॉकेट से जा रहा है, पैसा तो नहीं आ रहा है। मुझे पोस्ट चाहिए होता तो मैं कब से कॉम्प्रोमाइज करके राज्यसभा में बात बैठ जाता या कुछ नेगोशिएशन करता। या कांग्रेस का प्रेसिडेंट ही नहीं छोड़ता, प्रेसिडेंट है तो पोस्ट भी नहीं चाहिए। सीएम का मैंने एक ऑनेस्ट अच्छा इंसान को दिया है, पूर्ण जमतिया को, मैंने खुद नहीं लिया। तो क्या चाहिए मुझे? एक रिस्पेक्ट चाहिए अपने तिपरासा लोगों के लिए। आई वॉन्ट रिस्पेक्ट फॉर माई तिपरासा पीपल। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। ये लोग बोलते रहते कम्युनल, मैंने आज तक किसी के खिलाफ कुछ बोले ही नहीं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अधिकार है वही मैंने मांगा है, लेकिन उसको भी एक प्रोपेगेंडा, एक पूरा सिस्टम है जो आपको ये बोलते रहते हैं। तो मैं इसके लिए आप लोग को अनुरोध कर रहा हूं कि यू आर इंजीनियर्स टुडे। मैं आपसे ज्यादा इंजीनियरिंग नहीं जानता हूं, यू आर मच मोर क्वालिफाइड देन मी। लेकिन मैं आपसे एक दो चीज के लिए हाथ जोड़ के, महाराजा हो सकता हूं लेकिन हाथ जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अहंकार होने से कोई आगे नहीं बढ़ता जिंदगी में। मैं आपको हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं कि थिंक अबाउट अ पीपल, प्लीज थिंक अबाउट अ पीपल। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मशाल लेके रास्ता में निकल जाओ, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप लोग के पास एक क्षमता है, और आई एम रिक्वेस्टिंग द इंजीनियरिंग TAST दैट, मैं तो यही में हूं, अगर हर 2 महीने 3 महीने में एक बार हम लोग बैठकर एक कप चाय पी ले, थोड़ा सा मांगो ही खा ले एक साथ और बात कर ले, मे बी वो मीटिंग के बाद कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ नहीं भी निकल सकता है। लेकिन अगर कुछ निकला और हमने कुछ चीज कंस्ट्रक्टिव किया,
जिसमें आपका जो दिल का बात था वो भी आपने बोला, जो मेरे दिल का बात था वो भी मैंने आपको बोला। और आपको मैं पॉलिटिक्स में क्यों नहीं रहना चाहता हूं, मैं क्यों तिपरा लैंड के लिए फाइट कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि एवरी टाइम यू एंटर उजैंता पैलेस, जब जब आप उजैंता पैलेस आओगे मुझसे मिलने के लिए, आपको नहीं लगना चाहिए कि आप एक पॉलिटिशियन से मिलने आए हैं, आपको लगना चाहिए कि आप बुबागरा से मिले हैं। अगर वही बुबागरा कॉम्प्रोमाइज करके अपने पोजीशन के लिए, एमएलए एमपी बनने के लिए, अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज करके आपको धोखा दिया तो तिपरा साह का क्या फ्यूचर है? इसके लिए मेनी पीपल आर सेइंग कि चीफ मिनिस्टर तिपरा साह को बनना चाहिए। वो उससे क्या लेना देना है हमारा? चीफ मिनिस्टर मणिपुरी भी बन जाए तो मणिपुरी का त्रिपुरा में कुछ होगा? ये सब लॉलीपॉप है। बोल दिया कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी था 40 साल पहले, तो विमेन का कुछ कल्याण हुआ इंडिया में? आप एक दलित को बना देते हो प्रेसिडेंट और बोलते हो कि अरे देखो दलित को बनाया प्रेसिडेंट। ये सब लॉलीपॉप है, दिखाने के लिए है, मेकअप है ये। हमको कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ पावर चाहिए, इसी के लिए हमने डिमांड किया है ग्रेटर त्रिपुरा के लिए। आप लोग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने पूरा त्रिपुरा घूमा है और जो मैंने देखा है अपना त्रिपुरा साह का सिचुएशन, बहुत खराब लगता है, शर्म भी लगता है। लेकिन इस खराब इमोशनल होकर दुख लग के क्या मिलेगा, इसके लिए मैंने फाइट किया। और आज मैं बहुत गर्व से बोल सकता हूं कि जंतर मंतर में पहला बार शिवसेना का एमपी ने आकर त्रिपुरा साह के बारे, त्रिपुरा लैंड के बारे बात किया। आम आदमी के पार्टी ने किया, कांग्रेस के आदमी ने किया, इंडिपेंडेंट एमपी ने किया, और बहुत लोग जो आज भी रूलिंग गवर्नमेंट में है प्राइवेटली हमारा डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, किसी के खिलाफ, लेकिन हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मांग रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि जो प्रद्योत डिमांड कर रहा है वो गलत है तो ठीक है, आप काउंटर ऑफर करो। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज से 1 साल पहले किसान को बोला था कि तुम लोग गलत हो, मैं ठीक हूं, और 1 महीने पहले यही गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांगा। वही लोग जो 1 साल पहले बोल रहा था कि आप गलत हो, आज माफी मांग रहा है। आज यही लोग जो बोल रहा है कि त्रिपुरा लैंड का डिमांड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड गलत है, क्या मालूम है 1 साल के बाद बात नहीं करेगा? यही लोग आपको, हम थोड़ा इतिहास बता देता है कि 1982, 81, 80, 79, 78, 77 में जब TTAADC का डिमांड हो रहा था तो सब लोग ने बोला था कि ये गलत डिमांड है, रक्त दीबो TTAADC देबो ना, ये डिमांड था, हम लोग कभी नहीं देंगे। आज यही लोग TTAADC को मानता है। ये टाइम का बात है। एक टाइम पूरा दुनिया ने साउथ अफ्रीका में मंडेला को टेररिस्ट बुलाया। आप लोग जानते हैं मंडेला कौन है? यू नो, ही वाज कॉल्ड टेररिस्ट। बाद में उन्हीं को उस देश का प्रेसिडेंट बुलाया गया। तो जब हम लोग डेमोक्रेटिकली शांति से, किसी के खिलाफ नहीं, कोई धर्म के खिलाफ नहीं, कोई जाति के खिलाफ नहीं, हम लोग अपना डिमांड उठा रहे हैं, तो आई एक्सपेक्ट TEST टू ऑल्सो सपोर्ट अस इन दिस। आई एम नॉट सेइंग बिकम पॉलिटिकल, प्लीज डोंट बिकम पॉलिटिकल। यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, your job is not to become आंदोलन जीवी
बोलते ना कि हर जगह में आंदोलन करो, मैं वैसा आंदोलन नहीं चाहता हूँ। मैं एक ऐसा चाहता हूँ कि जो अंदर से विश्वास हो। कॉन्फिडेंस चिल्लाने से नहीं मिलता है, विश्वास आप चिल्लाने से नहीं मिलता, विश्वास आपको अंदर से मिलता है। आपको बुबागरा को देखकर विश्वास होता है, यही बुबागरा था, पहले क्यों नहीं विश्वास था? आज क्यों है? क्योंकि आपको विश्वास है कि मैं ठीक कर रहा हूं। वो विश्वास मैं चाहता हूं कि सिर्फ बुबागरा को देख के आपके पास नहीं आए, आपको भी अपने अंदर देखकर वो विश्वास को जगाना पड़ेगा। अंदर से थोड़ा सा आग लगाना पड़ता है चिंगारी को उठाने के लिए। विश्वास, ट्रस्ट, फेथ। And I hope that this new body will keep on doing the work, the wonderful work that you all are doing. You will have done wonderful work during COVID times. Before that, you've helped the families of Vishwajit Dev Barma. I'm sure you will also help the families of the TSR Jawans who were brutally killed. I'm going to go there tomorrow myself and help them. I hope you will show solidarity with all our Tiprasas. I hope that you will also make other people from different communities, whether it is Muslims, Bengalis, Hindus, Manipuris, Buddhists, everyone, Christians, everyone realize that the Tiprasa society is not communal. We are not against anyone. We love and respect every community. Yet, we have the courage to speak for our own constitutional rights. That is my humble message to all of you all. I love all of you all. I can't see any one of you all. इतना अंधारा है, किसी को दिखाई भी नहीं पड़ रहा है. But I have not come here as, what did she say? Chairman, Advisory Reform Committee, His Highness Bubagra, Pradyot, Maharaja, this, that, this. I've come here as a Tiprasa. I love all of you all. I hope that in the coming days we can work together. मैंने आपको जो सुझाव भी दिया है, अगर आप लोग उसमें कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हर गांव में अगर हम लोग ने कुछ हेल्प किया, मैं अपने तरफ से 50% देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग भी कीजिए कि कोई भी तिपरासा अगर इसके घर में कोई मरा हो तो हमारे तरफ से एक बोरा चावल तो चला जाए, भात तो वहाँ चला जाए। कोई भी बीमार हो तो थोड़ा सा मेथी तो चला जाए। कोई भी अगर ठंड से मर रहा हो तो कंबल तो चला जाए। अगर ये सब भी हमने किया तो एक बड़ा मैसेज जाएगा हमारे सोसाइटी को, हमारे दोखा को, कि हम लोग भी, हमारा भी दिल बड़ा है, हम लोग भी शिक्षा मिलने के बाद, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद हमने अपने दोखा के लिए कुछ किया। बेलाई बेलाई नो हम बाय। थैंक यू again. I wish the TEST, the new body, all the best, and the outgoing body, thank you very much for your contribution. We respect and we love all of you all. Belai no ham bhai. Thank you. Dhanyawad. Thank you, Bubagra, for your such a thought-provoking speech and humble nature. I, on behalf of Tribal Engineer Society, once again thanks you for taking out your precious time to be part of this auspicious program. Now, before proceeding any further, among us, we have respected retired engineer Tamal Chakma, and it is our honor to felicitate him on such occasion, so I request him to come over the dais. Respected Tamal Chakma, and to do this felicitation, may I have the honor to invite Bubagra Pradyut Bikram Kishore Manikya Dev Barma.
Ladies and gentlemen, a big round of applause. To make the cultural session more exciting, this evening we have with us Yarang Musical Bodal, who are ready with their melodious song. The remaining sessions will also be handled by the Yarang Musical Bodal. Over to Yarang Musical Band. Thank you. Sari kaham jotonono Tipra Engineer Society Brokni o Luwazimung Jepanda o Sanda Dorani Hokomo Panda Watson Nong Nibas Kango Paishakoya Yarang Musical Bottle Tini Nong Nibas Kango o Sanda Dorani Resapung ni Pandawo Tini Korang Lenani di Panyarongka the one and only Kog Rock best playback singer and romantic king Sini Takokmani Sini Kog Rock Resamong Haparni Koroksa Resamai Kerengzik Bokok Rumi Murasing Bono Karibo Sini Kog Rock Kog Boru folk romantic melody Obahai Resamna Kereng Sini Bokok Sadana yang bawa ini baca. Sini Kokbrok ni koroksa Kokbrok music video ni actor, singer, tei koroksa bono rocking performer ni sini wo sini takut kunal bawa ini baca. Tei koroksa tonggo bokok bawa sini Kokbrok music video ni koroksa resap nai. Haji kesin pada saya masuan. Orang jatuh, kapan lekha tongtong mani, oh kapan kasih. Oh,
जतनो सारि गाहाम यार म्यूजिकल मदलनि पांडा कम थेंनाय आंदर ने ताको अनिल जतनो हायनो हाय त्रिपुरा इंजीनियर सोसाइटी अबनि लुवाजि मुंबाई और सारिक जरानि नायथावथाव पांडाव जों दिनै रोजाबनानै हिनि फायगासिनो थानि गोबां मा रोजाबनाय दिनै फायजा खाखायो नरक जोंबाय लगी दंगाननै आबोचिनि बखात्रि जों फटोचाव फारिगे हायनो हायसिनि रोजाबमुं जों गोसोखांगौ हिमलाय थांलायानो आं आसुकक गोबां सालिया सिनि रोजाबमुंनो गोसोखांनो ट्रेक लानो थाङा अबनिस्लाय सिगां जियासो दिनै पांडा लवाजिखा सिनि अ लवाजिनाय रकनि बागै जत नाय दंनाय रकनि थानायान कायसा कयमुं किसा फानगे किसा याफा खालामना लायन फारिथ आं ताबो नंनि गोसोखांगौ अबाहाय खरकसा बुखुमनो रिंनानै थाङै दङ खरां गोदै बेखे रोजाब फायनायनि बागै वारै माइटुकते खब सालाय मलक जागौ वायें खिलिते थांसाले रोजाब जागौ रजं कंसाव तापां कंसिनि जेजेमा खिलिमानि बुफां फांसाव बेदेक देखसिनि आयं माइ खिलिमानि रोजामुं तांसाव ककथाय तांसिनि रोजामुंनि ककथायनो रागिनि बाय खिलिनानै बागै फाय दङ नेनि आनि बखाव जागा नाहारि दङ रोजामुंनि बिसिंति हुकुमो मुकुमनो कुसुबति सेनाने साथारि दङ उलबो साथारनाय दाइके बया जतनो आनि बखाति कायसा गबं याफा खरबै लामसंनान बागै कयने यां जतनो मिस साधना रिया आंनि साधना कयने नेनि रोजामुं साथाने प्लिज पहिला सकांनो फायमानजों फायनाय जत ताकुक बुकुक संनो आणि खाकजों मा हामबाय दे जिबाय याफारो बेलायनो कपाल काहामानि कपाल काहामनि बागै तिनि नियम हाय नायथक नरकनि तंथक जराव मालाय मानखा तां सातांनि रिजर्मनि जराव मानखा बेलायनो तंथक मानि कक बेलायनो तंथक जा के तांसा तांनि जों रिजार्भ बायनाय हिनि फायखा तांसा तांनि रिजार्भ मुं नरक न खनारे वानो रिजार्भ या फारानो नरक लगिरि तंदि बेलेनो तंथो खा नरक बुतो बाय मालाय हामबाय जतनो के फायदि पहिला सिगां बेलेनो गोजाम रिजार्भ मुं तांसा जों खनालायानो हामबाय जतनो
Kaya faidi hai tabuk titang sha belai romantic recamong kejang dodo tiluk recamong dorong joto ni bagi norok joto ni no sinijak recamong kakayo norok joto recamong jajak beni ini takuk onil anak puila ni jorau kisanang jorare di logiri di belai no tiluk tang sha recamong joto takuk tei bukuk songni bagi ta thang di do katilam sia और समूह बेले कन मीनिंगफुल रसमों सिनी लांगमाने हादुकनी बोरो गातिलाम सिया वो या परिवार खाई कपाल बिली मान बसाई बिही जैसे बाक्सा पोरी तोंगै और कबांग मा बोरोंनि थानी वो बुजोक मो एग्जाम्पल तोंगो रसमों बेले नांगमानी मीनिंगफुल रसम खसिनी bukuk sadana do sabai kana dikala muna haduk ni je tokeni sini bukuk konthadi jamatia bai sini resam nai kreng okra sini nito resam kana lain desa
ro te dang sha phai tabuk kisa romantic rizamung ta chung rizam laika cha cha ya khna laika belena hambai norok jotno naithok to ke rizamung na logiri oi norok khnai to mani bagi inke phai di tai dang sha rizamung kisa musa thok thok rizamung kisa turuk turuk he chung musalaya no jotno koi nai kisa ya pakhoro oi norok bo rizamung chubadi chini ini ang khakhayo awan sukma hai norok bo wan sukna ha hadi rizamung kisa selai jagai thangsinai tabuk tangsa yang takuk songkoi mabai cha cha yang chai tornai busu kaham hamya rizabui man aboni ya gulo chung musalaya ne tabuk belai no hai tiluk luk rizamung kisa juda rizamung rizabdi hine borok koi kha ang chai tornai busu kaham rizabui man ya norok logiri de aboni ya gulo man han kiba turuk turuk he chung musalaya ne norok jotoni no sinijak tangsa belai no tiluk luk rizabmu
jotono ang kisah cai tokha narok ni bis kanggo rojabnani abo to boini kok thabe rojabjak rojamung belai khna thok thok rojamung ang bukhaw phan sothoni rojabkha bahai nung ya haipono narok logeri kha belai no tong thokha phaidi ani taidang sa pai thak rojamung sithung kisah musa thok thok rojamung rojab sinai narok kisah ya phakorobi chubadi o belai no musa thok thok rojamung oma hai rojamung chini tripura hawo belai no mujango belai no ang mujang jago hani bahai tongo o rojamung oma hai rojamung rok no chung rojabno nango ang je pandao no thango rojab jago oma hai rojamung rok no boino khnari nani ti sanani inge phaidi norok bokhnani di oma hai rojamung na ang tab norok no rojabai khnari na mujungui tongmani je rojamung Kanchanpurni beri Kanchanpurni phu bo Kanchanpurni beri nyo soi Kanchanpurni beri engke ngo Jampu Hill gana Kanchanpurni beri rongka waisana Jampu Hill ni komla komon pukor hasak sisi haja abang songjaka oro tini kok thaisa sana nang pogoi thangka sini logewo tini oro je reporter hayaka ba kebang machini TV channel lok phajak tong kokrok ni chini khora borbo live telecast khlai tong jana jana mobile khlopan nai tong mano je chini pandano nai tong nai nobo asuptei norong na chini bodon ni bakhakte hambai teoro serang chati apno kariang kebang ma channel pogoi thangka borokno chini yarang musical bodon ni bakhakte pai playa hambai chini panda live telecast khai tong bogai thank you je rojamung takho rojab dini koi kha actually omo hai rojamung ga ke kisa tong thok thok jorawo kisa time pass khaina puro chung haino musajak nai rojamung chung rojabai musalai mani omo hai tangsa rojamung se tokhono kokri takho koi khaba jotono koi nai bobai baksa norok jotobo o rojamung no nai enjoy khaina bagi age phaidi norok jotoni bagi musalai ana takho ko ni musalai hlena ang musana yang pang khana gadi oza jabon musana taran ba bekhana sana ma ba khakla tama ban kan tangsa pairi do kokri age phaidi jotoni bagi o rojamung
sugar sama sugar bemar hambai matanga na jotno belage hambai logeri tungan bagai bele hambai jora mage hinai desa kifli malai bine hambai jotno kok sadana nasa khana to to sab kalang mani bagai mongsa khaimi apano ani saksala sikla ro sempang ji apa khorok khana na bato phan khai sini di para sarang kanyo suda ora tonte siasa salaka hammo gongkai busuk seyung khana soi soi bai thangbo jotono naitho aka sidra se nugia di para sangka se naitho ambaganyo hangna bo ato nango pengisana bo wasung nango tolawo pianjao sakawori sung podro bahai mana khai boko opokong thang to mayabo belai sini tei ke sekok muito mano saya le sanesi opongui tongo nini songmani bayo nengya sanesi tikang ma hambo nachote silmani tinyo mobile call receive khaya sanasi khatong thok tongo ani darling khaimani konlo jefurs logini boro hamjakmani phang thang tong family panong thang tong walai bolai bkhna sijilai phang bolai khorok chase call khake bkha tong thok thang abo koboi padeng ke tabo obahai khorok cha takhong nang rasa phanyang bagai ringanan khorang ketai tui phanyang bagai rasa bungne bising tei sini hukumu mukumono kusugati sanani sakthari tongo ulobo saktarnai agebo saktari phayo tai ke boya yaran musical bodol nengai sini kokrokni rocking performer kokrok music video no actor sini takok kunal le bagi kise yaba khorba je bal khai दिन
Anikas rango no 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 yakhe Anikai thango no 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 khake Anikas rango no 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 yakhe Anikai thango Rishi bo nini bkhano khati to Thank you so much. Bele hambai. Tini mohai pandau cengno jora remani bagi mohai platform remani bagi bele hambai maya furu. Tam sanai cini thajingo bubagrani kok khanawai angkai bekasi yogjak tabugo. Tam sanai cini bororok khoroksa chubana nango nasikna nango sago oje cini baksa igu tei botongo je ango mohai Cini borok jara kering tongnai jara para amcai rogo tongnai para bising rogo hapka cici jago ang bagi tahun bising tongnai ba saimaya je cini borok busuk jeng jalo kelai tong but tahun tongui je tongnai rogo borok to belai se kaham jaga tonggo but kisah ang bota program rok hayo ba cini konsert para rogo ngo kami amcai rogo thanggang ke borok tui khok manugoi bongni mamui song manuk ni bagai tui rok khong manuk nugoi Amusuk jaga caya abo jeng belai se kaham jaga tongo jeng belai se kepal kahamani saimano but cini bororok asuk haste bising rogo tongo tam sanai omo sabaya je nuknai bose siwo baksa jara nuknai do tongna jara tawon jarai tabuni jara do baksa tawon no tongnai English medium ba kaham school rogo pori tongnai borok to baksa siana jeng abo no furungna nango cini borok boma hayam lai tong abunang bisi sana thanglia cini bubagra to saik langkha Omasuk na chong moidon narana nango haisi. Thank you everyone. Chutana no hambai bele. Sini takut kunal sing ya panang sing sini. Sing beresamung kesang dor da khanam nai kisah bahar lanya ja. Bahar na ja. Da kong ke jora sini nai tong nai sini char sang lo. Borok ke jenor ok soiman abang soinya hai ma tong. Paji sing kenalaya no zora kisah bahar jang aja zora kisah bekawan nak aja terang kong aja to bosan kenawan sini ta apa ya kenalaya paji kai takut kenal anang to selama kaham resama bakaham bini khosa chandar sense washa wadal boya bonto khai sini kaja paji kai sing nasingjak Mr. Rock. To bersama kenalayan. Tangsa Hindi recamung, ketal recamung, kakak yang orang hamzakan ini. Saimi yang besar jorate kaham recamana badang cai toknai. Jubin luate alisong. Saimi yang besar jorate kaham recamana badang cai toknai. Cesta kainai kaham recamana bagai. Thank you so much. कुछ कहा था तूने हंस के मैं उसी पल तेरा
Thank you so much. Hambai bele bele ke. Thaisingo khana mani kokborok khani khanao. Byakti jani chirigma khana ka saimalia. But kokborok rachamung to chang to kokborok basi sini jangma ba. Chini mother language no chang pogi maya. Kokborok rachamung to ungnai no. Thaija thani bisingte Hindi ro bodo chabai jago. Okay चाहे रख तब प्लीज ना कर दी ओकरा चक्रा रखनो तम सनाई मने आनी मम्मी माँ बाबा नि समान रखनो बेले बेले हम भाई माया परो नाई तो मनी बगे खानाई तो मनी बगे इनके जरा आनी ओकरा चक्रा परो आनो तम सनाई आंग खोलो मुंगिया परो ते आनी सब चले रखनो ची भाई माया परो असा नाई तो तक नाई तो मनी बगे बेले हम भाई tabuk je racamung racama thak tango amo chini durga puja ni sikang release mani ani racamung kha khayono ra hamjaga na hene musa ta racamung
Thank you so much. Thank you. Abani last bercamung. Tai botong kucini artist tabuk no Faidrop borobo. Okay. Borong nobo ano jebu benor ano tai chini bai sadhan ano jebu benor entertain khai ka nai nai ya fakor khai batong tok jaka borong nobo borong je first stage of hai nai borong nobo mo hai keno lam shobdi mo hai keno tong tok dudi amsung nai chung no mithani obani last dong jara uglug rogot to shikla no hori tongwan dara songotong na monai songotong na ang sak chalai do norok musana ke arano jaga to moina norok musai monai ba ya fakor bi mano Ike, omani last song, ang kaya na joto no request kaya na chungo joto pal kaya enjoy kaya na to. Thank you. Aje recamong abo ka imang 3 movie ni recamong o recamong go sini Mr. Abhishek Deparma tai Tanusri Tripura borok kani no jaga ni movie ni actress engke kha khayo no rajat ta ham jaga ni recamong no amusa to recamong ba. I won't begin. Thank you. Money,
बेले बेले हामबाय जतननो आसक नाय तो खै नाय तंगमानि बगै खनाय तंगमानि बगै थैंक यू या parokia se khoro na janta phaji ayang go shikla khorok sana mo samano ho homane rabar bakan hopur wasan pia bola wasik za kafra bahke sepra go komya mo sana keren tai khorok sanga bola mo sauga beri boror utulam mai bapur silu kiri ja kharma kharo bebang nai thau khai pon bong mo samane phaji ke tabuk khai sing samongo thanglayan anole Lek somoni bazar thangpuru seko borwaza thitu seko borwaza thiya hakalai o corona virus banda gari thitu awa hin masara de samdagi mala yangkai agi ni jorawo kok thai bai joli mari na phomo hase khapo kai pani ga tabo oba hai khoroksa rasapnai krembang ringana nong buskango rusam ni bisingtui sini kokbrok ni hukumu mukumu komung kok thanya kusugati sanan bagi saktari tongnai dabu bo saktari tongo ulo bo saktarnai tai ke boya nini ani khasuksa khorsa kobrong ni sap kreng yarang musical bodong lengai jotono haja hai apa khorbai lam sanan bagi ang khabo khoboi koinai hai tongo long buskango taku manik oh Kenapa? Abang kok saat ini kisah silai bumi tangga. Fadi, wasau wasau bahan yang memayung, dia berisi, dia sekas lagi kamu tunggu. Hai tunggu tunggu bos kanggo, korang saya kau berang bersama kerengze, naik thokti Miss Romi Murasi. Kisah apa kau baca bin baik please. Han. She
थाने हमजों मैयाफोर ताई दिनै जे असुक नांगौ माने पांडव चुनरिंगी नरक बाय किसा मालायना जरा खाय रेखा ताई नरकना तंथंना जरा खाय रेखा माबे बेलाय हमबाय ताबने के दिनैनि जे पांडा संसानाय रंगे तो बेलाय के परा करु इंजीनियर संगे तो बेलाय के दामनाय लेखा परा मारकेनो बखरगा हाबजाग्रा मानु हाय देबा आंखे किस किरो नम बसका फायदानि तामने का आंगे परना आंगे कस खारो आबोनो बागै नरक आसुके परिमानि बिसिं फानो चिनिरे चामं मोसामंना हामजागै दंबा बागै चिनिरे चामं मोसामंना जाजागै दंबा बागै खनाय दंबा बागै बेलाय का हामबाय नरक तेबो कुचुगा कादि नरक तंगै नरंनि दामनाय जे सामंना नरक खाय दंबानि आबोनो तेबो चिनि तिब्रा साबुकुं बारा रंनो गुथुं दुइने नरक हायके नरक बाय बाक्सा गोरों अंथं अमा हायके सामं खालायगोन के तेबो जानाय अमा हायके न सामं दाङै दंदि ताइ जुनो गजार नरक हामजागै रिंगि दंदि नरक बाय मालायना जरा खाय दि इके आं साइसुं के जाबिया ताइ दामानिक न रिंसिनाय चिनि बेलाय के खरं कतै बेलाय के खरं कहम बेलाय के रोमांटिक रचना कर चिनि खासुकसा नरनि खासुकसा जातानु पाल के याबो खरबै लांसनि चिनि ताखुक मानिक न पुलनो चिनि पांडा संचानाय चिनि ट्रैवल इंजीनियर सोसाइटी नि आदर्शन बेलेगना हमबाय बेलिश दिनै बेलेग साक्षातना कपाल गावन छगो तांगे माने महाय इंजीनियर रंनि फर्स्ट टाइम दिनै आं मनजागो आबगै साक्षातना बेलेगना खाबो दंथका फेबा खनामाने दिबर किसा बरबा खानै आं दिबर तो फाइनलिया ताबो खायबन नर जन तंनाय नरना बेलेगन लाभ छगो थैंक यू सो मच सिनि पादा पाय शक जरनायदि तांगे दिनै पादा बेबा का बुदर नै बागेसि दामाने kaham ke दसबै खनादे दे ने नक कताल तांफ्रो रबै चिनि आरो ने खरसा खरस ताखुक न नचबन इंजीनियर्स रन के तो तामे दामाने नचबन नबले के नक रक्तां थिने चिनि इंजीनियर रक तो चुनो सुदो आनसनिया सिनि ऑल चिब्रान बरो चबाय दङ बागै नरन सेलेरु नर खाय बर दङ बागै नरनि बागै वाइसा नर साक्संनि बागै याबा खरंना लागिना दे पालके अथो सामु Apingo khona thanguru saisung thangai de mosa ona odunai thangai si khaba khasara gan Shakti
bubaro Yongshin machungja Chora mochangja Chora kothongja Chora mochangja Chora kothongja Thank you, brother. Norok kecara tong mai belagino kaham moshakang koi dai please. Norok tesu buskang phage chinte phanmana na. Kesara simi ya, yang mana helmet thui masama nos nongnya. Kobu no. Okay. Kok. Man khe norok te bo gana phadi chinte bo tong thong nai. Okay, ada ai dansa de jamu. Norok jota ni bagai. Okay. Ada jamu ngobo. Kakai norok. Tong thong sa kai kisah lebih semua kola na ini nih, tam hit tam hari nung koli de mana bisma. Antau sering thaya, borok sering nyata bagang laju. Tam hari ni bisma engke, rot dasa kai kerapa, koli simaya. Antau urcap nai cinero atuk dak cini sar dan madam thon bagai, tanghe ba urcap mong kaja tak borong bagai bisi mucango, abagai nong bagai ang urcap nai, kenai nai di kakak dorok kena kena. Kaja borok ke kenai mana lagi ba? Kaja borok kenai mana? Abo jara hapjak tamai. Abo kena ke kaja mana muncung nai honda balik show. Orang jamu kena ke. Sijat doi tamala kalau berin tabu. Okay, jangan bagai orang jamu. Hello. One of the most my favorite song or jamu.
na nini bagi ham chama tu boy o ane aliti o ane nai thoki no no o maya o ane aliti o ane nai thoki no no o maya kawana di ang lehaya Thank you. Hambai belai ke. Ayo belai ke handsome selorok musai kuno ka. Bong bagai hana hana. Ya bu korom na, na bu sa sa ya bu korom di bal ke. Belai hambai. Ani mokol khai or ja chuk tongnai. Norok khorok bana Vishnu. Light tomo bunai. Norok no belai ke hambai brother. Norok belai ke o rechabung habar mencangai tanu abagai belai belai hambai tai yang musnai joto tai nai tom nai tako buksung belai hambai o
Oro chini sarsok tong non geda. Noro guru atuk itu kena. Ani baca kecamun, dah malik baik, dah malik kita tong rah nai. Recapai nokor senai tek bu recapai kurung tongko, meshamung tongko cini folk meshamani cini ciri cini meshamung. Abu roko nai thani, kaya ani baca dah malik baik recapani, nona kisi sabis makol lagi kelang thang senai, thasing simi to, asal nai jok, kaya mesai punok ka, tapi tangsa mesata jok recapai. Chalo. Nono Yahweh, Doshimagela, Nono Yahweh, Pishatanaika, Nono Yahweh, Doshimagela, Nono Yahweh, Pishatanaika, Obuka Ayomayo, Obuani Kachu, Obuka Ayomayo, Obuani Kachu, Nono Yahweh, Doshimagela, Nono Yahweh, Pishatanaika, Nono Yahweh. Hambai belai ke jajan belai hambai tay. Asal itu orang sini sar tay sini mem sungguh belai hambai. Tay ani juta saks ani tapuk buku kani mari kicing jatuh na kani hamzah kani hayap piu. Tay hai kamu
tabuk. Oke, hai ulo ma Kaya lagi. tu. Ang tahu ringnai sini belai kino korak ketui norno kanari thaka. Tapi ang bono belai kena respect kayu, tangai malai cerai siang boni semua kanai femeni. Abagai hai no hai teo Aisha no coba main kau ini please welcome on the stage Miss Sadhana Ria please teo Aisha bin bayar apa? Hello. Ang dono kah cini masana keren dok cini brothers of belai kena masaka tamgai. Tahu kau ucap mongo bo naro bapa hake masana nagena tangi malai naro kasih donggo. Rica mong ne jekan step from naro mano. Abagai hai na hai or ucap mong nong jodoh bagai. Man kai ucap mong kisah naro bisma kaliman. Hambai jodoh no tewi sama lagi tiga. Moni bosor ni kita lu cemong bakso naro YouTube bono kana. Thank you, sir.
Ojora Badhagadine Ani bagi Ojora Badhagadine Ani bagi Ojora Badhagadine Boroni bagi. Thank you. Love you to all. Hambai joto no belaki. Belai hambai bye. No. Takuk manik no belaki na hambai. Tai Hai tu kia nai. bishi dikli ya. Hai no hai tai khoroksa. Chini belai na tabung ni upcoming singer bo. Ketal hai pun puni gan odorok khana kana. Ngon sugo odorok khana jak nong nanai. Baksa khana ya tini khana nadi. Ke jotor please bono kisha. Tom thona bagai bini khana sarana bagai. Lamsuti Miss Urvoshi Tripura please. Regenak cakanter Bukhari khopter Nai thopani yalti Risha shorter Nai thopani yalti Regenak cakanter
you. Tutano bele bele ke hambai. Watching last fight here, jump on high high, Bobai, Abonia Globe, Balaikino, Chineti Prahastini, Mushakra Doko, Norno Bele, and the Kena Abagi, night only Python, Jamusam of Balakana. Interesting, they don't talk night. Abo Simiako, Zetini Panda Songsanai. Cholo cholo. Awak sar kok nanai, febal sar kisan asing dia abo, cing last tak hari sini. Kenagari. Zetini Panda Songsanai, Sinsim dari sama ba. Zetini Panda Songsanai sini sharbo koroksa dari sama jongwang, mana dari sama. Oh, Bogat taike boya. Sini sar executive engineer sar bottom dia. oh, Lalu bang supply sini request come on, supply. Mar supply. Sengsim dari supply. Boleh bukti pun. Tahu saja sini nan naik ya, tahu bahasa asal punya ya. Sar ni sama apa aja. Okay, sir. Microphone. Hello. I said, no, Kaisa Kok, please. Hey, don't go out. Hello. Bishing up, Kaisa. Why are you going out here? I said, no, Kaisa Kok Sana Musumodo. Nogboy, Kaisa graduate manano. Nogboy, Kaisa matriculate manano. Nogboy, Kaisa master degree manano. But one thing, you'll never get in every home. Apa saya deman tamu? Can anybody guess? A musician. Please give them a big round of applause. Nogboy kaisa guitarist maya. Nogboy kaisa toplatan maya. Nogboy kaisa manik hai takuk maya. Nogboy kaisa bukuk urbusi tipra hai maya. Nogboy kaisa onil debroma hai maya. Nogboy kaisa what is that sadhana called? Sadhana hai singer Maya. So it is so important. Tini dino me kamama engineer bano. Maya diba? Sakrile Maya I bono whatever. But tini o artist ramno ang benai ke bukawai borna hamjabu. Thank you, sir. And ani buskam dongnai manik no he don't know me. Tini is the first time Malayu. But he doesn't know bos Haimea ang pada busuk ke Facebook ko follow kayo. Bos Haimea ang pada busuk YouTube ko follow kayo. Sama kita tak kena usung kata ni mana asyik okra borong asyik cakra asyik korok sa kotor borong anak hamzah. Thank you so much. Thank you. So, tini orang noros Haimea ang kana engineer is not only the profession. Engineering is not only the profession. Noros Haideman Haimea born a biskyo korok sa engineer tong noros Haideman. Hello. But he took that as profession. You know who is that? Let me introduce. My beloved brother, Obi. I'm gonna Saka, why you are taking this as a profession? Sir, music to asuke hamsa ko. Tomaya. Abo na matan sinay, abo ba naman jibanong sinay? Ganun chakri mak angkale. Hey, no chakri mak angkale tamo kanya. Will you play the guitar or will you still continue as an employee like us? Ang musician rin siya sa mga. Wow, please! This is called the love of music, my dear. Okay. Ang joto na I do not know. I know him. This guy, he's from Dumachara, if I'm not mistaken. Project Tripura from Dumachara. And, please. Hemant Debroma from? Jirania. Yes, please. Pritam Debroma from? Agartala. Emmanuel Kole from Ompi. And my beloved brother, none other than my bass guitarist, my favorite brother, you know. Birojit Debroma. Thank you. So why did I, took the microphone to each and every one of them? They need promotion. They need recognition. Yes or no? Yes or no? And no, hello, Chini cashier.
Utpal Saka, hey, Dagotomar Sabnai, hey, actually I'm not a good singer, bhai. I'm a bathroom singer. Nerista Tompuru, I'm kaisa band, English band Tomani. I used to be the back vocalist, not the front vocalist. Get not Anatabu, Ursab Dini Saka, I'll just sing one song. Ready? Nini, Abu Yakoko or something. Orang sak ni toksa. Hello. Kamu kotor na ano? Orang sak. What? Gio. Hey, please help me. Scale by one. First line. Orang sani, oh. Thank you. We are not expert in music, man. We are not expert in chords. But I'm not tangka ke help nango. Is it not? Chung or something ke but help nango. Okay, orang sak ni toksa. Orang sak ni toksa. Wah, sar. Orang sak ni toksa. My daughter is first time watching me singing. I am
Zoli marba khanka Oh Zoli marba khanka Kutum gurui kumalan shurui Kutum gurui kumalan shurui Ani kotogo takarli Ora sani tosha Ora sani tosha How was it, man? Okay. Kaisa? Or the bus kang orsa na ni bala kidio, because these people are too good and. Okay, Juvin version, one very sad song. Is Dil Ka Dariya. You like it? Or 3 Idiots? Which one? 3 Idiots. Okay, fine. This is all for the engineers. Okay. Oh, lyrics mukhas dokuri kisah utuna langai. Please give me that time. Sini samne baik kisah apa korban dapat do. Asal tuh sini teman selai. Oh my God. Oh, I knew a very kesan kisah songbook. Jefru jaraman kisah kisah suyu. Abunu boleh desa abunu desa kuno upgrade book lagi ya. Abu kaisa gan biang thang kata abu bertut nani. Oh my God. Not like them. Bolak lek kursa prangke pela bag nomor kuni moito tonggo. I don't know how you. Why ka suk gan ro koju mata? Huh? Huh? Please, please, oh. please. As sebagai kolom desa ada sapa. Sini sa. Oh. Yes, yes. Keep the music on. Keep the music on. Keep the music on. Keep the music on. Okay. Manli I'm so sorry. I'm so sorry. Yeah. Anyway. Sini sarbo lagi. College rogo puri dapuru. Kangsa se korsa se nih bagi ya. Okay. Kakak udah kena tak nih kan nih kampung kakak. Okay. Ayah. Sensas entertain kalau lagi mana. Thank you.
Regenero Kantanga Kanasinisa. I'm a Tinduko Naga. Acha, this song is specially for the engineers. Sari umr hamar man ki jiye. Okay? एक पल तो अब हमें जीने दो जो बुसुक के हार्ड वर्क लायो बुसुक के स्पेशली जरा जलजीवन मिशन तो नहीं रख anybody here जलजीवन मिशन please get up his name is Srishti Hari Jamatia my very dearest brother and my friend Ani Kumar Khato okay जिए एक पल दो अब हमें जी दो सारी उम्र भर जिए एक पल दो अब हमें जी दो ला 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 sunshine, give me some rain, give me another chance so I grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance so I grow up once again. किताबों के बोझ से झुकाया गया रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया 99% मार्क्स लाओगे तो घर ही वरना हेलो क्या है छड़ी लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला concentrated S2 पढ़ने पूरा बचपन चला था साला बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो Thank you. This is dedicated to all the engineers. Humble. Okay. Next to the host. Belai hambai, wan sepi temu ni asik mangla kene. Sini selai setai loma. Mai pang ham tani, kun bang hama bang kun bang tamu ni dosi. Bumarun tadi sajak rumah bas sajak tamu ni dosi. Sini bororong nongo. Pajing ke belai, dai waisa sini sardi bagai pal kai balle se tali apli. Pajing kai tamu ni kon jorabo. Jer musamong, jer samong baising sini jagi tongani. Jer musamong sini samong humong ba belai gedal jak, belai musang jak. O musamong ba jeng national, international level jeng sobi jongo. O bahai musamong jeng nanya ni nango, jeng ha noka tongsak, om hai samong oma jeng, om musamong oma khati tongnan nango. Aboni bagai joto, om musamong naithanan bagai, ani bakati ekasya. Humble request tong nai, jatono no kapang ni phasing ti koimong, abo, fighting kai
जों दाबोनायाव बेचे बनायलायानो सिनि फक मोसामों अबाहाय मोसामोंनाय लेबां गुमानि लेबां गुमानि खोनाखांखाय लेबां बाख्लाय मा फायो जों काथि तकमानि खरां खोनाखाय मोसानो बागै फाय दङ सिनि State Academy of Tribal Culture ni mosanai kreng tai kreng jong song phai ke bong ni bagai jotto waisa paal ke siapa khorobui bong na lamsa kono please State Academy of Tribal Culture sini Tibrasani culture mosamong sini Tripura hastewo sinia not only Tripura state national international level jora sokjak kebangma obahai the competition logo national level logo champion bo mamukha belai naithokmani belai khatateng matongo sikon sasini Barat hakotorni haste kuna besara hujak haipano sini hukumut ini mukumu sini culture bunyi si ungklogo ya sing ungklogo hongkai bunyi si laso se mangkamo first second third abuni ungklogo basa pano usulu yako asuk Barat hakotor kebang ma state tomo aro ni bisingo third position second first abo manani belai koktobo abono sing sini mosanai rong no appreciate maklayo bongni bagai jing belai khatateng matongo faidai jing tabukni obecebo nainai sini State Academy of Tibrasa Culture hello sir madam sono hai na haite usha hor jarani hamaya faru phung phaisingo to usha phaithang asen tabo hai na haite usha hor kuthuk jorao jora mampi uka sing tabuk lebang masalah teh rasa bisa kena jadule o tongthoma khabara abaya jadu labang ramlana ni phade joitole
kon ko ai ko se le bang masalai nai phadi jadu son bang romai masalai nai phadi abai sa o bai ko to o bai chi ko o bai ko to o bai chi ko le bang romai masalai nai phadi jadu son le bang romai masalai nai phadi abai sa o bai ko to o bai chi ko o bai ko to o bai chi ko le bang romai masalai nai phadi jadu son bang romai masalai nai phadi abai sa o bai ko to o bai chi ko budi da chi ko dom di ba chi ko budi da chi ko dom di ba chi ko le bang romai masalai nai phadi jadu son le bang romai masalai nai phadi abai sa budi da chi ko dom di ba chi ko budi da chi ko dom di ba chi ko le bang romai masalai nai phadi jadu son nadi 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 sajane jora devang lai ma jotna roma phadi jadu jotna roma phadi sajane jora devang romai masalai nai phadi jadu masalai nai phadi dinile dinile na khabi na dinile dinile le bang romai nai dinile dinile na khabi na dinile dinile le bang romai nai budi da chi ko romdi ba chi ko budi da chi ko romdi ba chi ko le bang romai masalai nai phadi jadu sa le bang romai masalai nai phadi abai sa le bang dari betai 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 budi ta chi ko ram di ba chi ko budi ta chi ko ram di ba chi ko le bang romai masalai nai phadi jadu sang le bang romai masalai nai phadi abai sa wat bakorok waki pai toni bakorok toni pai ani bakorok thok bai mum ani bakorok wa pai di bakorok waki pai toni bakorok toni pai ani bakorok thok bai mum ani bakorok wa pai di budi da chi ko ram di ba chi ko budi da chi ko ram di ba chi ko le bang romai masalai nai phadi jadu sang le bang romai masalai nai phadi abai sa le bang dari betai 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 oh bai ko to oh bai chi ko oh bai ko to oh bai chi ko le bang romai masalai nai phadi jadu sang bang romai masalai nai phadi abai sa oh bai ko to oh bai chi ko oh bai ko to oh bai chi ko le bang romai masalai nai phadi jadu sang bang romai masalai nai phadi abai sa
bantu bantu thai thayo to rong mai le bang pa payo sago le bang pa payo jadu le bang pa payo sago le bang pa payo jadu le bang pa payo hey le ni le ta pa bilala le ni le bang ro pai le ni le ta pa bilala ni le bang ro pai to kha ba song song to ding ba song song to kha ba song song to ding ba song song le bang ro ke masala nai phai di bai song Ramai masala nai phatiya bai sang jadu le na jadu sono ram sabi ola bambo masala nai phai bai sa bang le bang dari betaya hei le bang dari betaya hei bang le bang dari betaya hei 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 Kor kaham jotono no haina kese kulum pikir. Faidi sini joto yarang musical bodoni musician nong nang ringhornai nongi jangawa supenen bagai sini Faidi Faitak jetini all recapmung sanadorni hukumuni panda ogono Faitak recapmung nai haino hai dang chawa phai tongo singno Faitak ne recapmung recapai tongthongdan bagai daile kolrna ne bagai bisima kisa kolenan bagai Faidi haino hai ang ringhornai dang sa phanya ne bagai Miss Sadana Riangno bin bagai tesi apa kro lain Faidi to please Hello, hello. Jodoh hai no hai belai ke ham bai, tewisa kepal ka ham bai, norok bai no hai malai pika. Belai no tong tuka norok ni tini nai tok tok pandawo. Isha jora man mani bagai. Inge phai di norok ni no khorasa takuk okra bai koi jakoni takuk ni bumung Gautam Riang. Borong gedang takuk rejang teh tang sapai thago musa tok tok kisa rejab de ini koi ma bai tai sa hai no hai malai pika. Inge phai di norok jotoni bagai hai no hai tang sapai thak rejamu. Pai thak joro ba kisa musa rai pailen.
শুনো নাইতকে মুসাই লগরি মান বাকি চিনি পান্তা অরুণ মুথাক জাখা অরুণ পাইকা যতন বেলাইকে হামবাই যত কাম করতে মরি যতন হরকা হামবাই যতন गा लूंगा तो गा भी नहीं पाऊंगा शायद कब बार गाऊं या हिंदी कब बार तो मुझे नहीं आता ही नहीं और इधर आ गया तो एक पुराना कैल साइकिल का एक नजर तो सुनना चाहिए एक्चुअली আমরা দুই ভাই স্বপন আর আমি গোপন দুজনে মিলে ও দুষ্টমিটা করি হ্যাঁ ওই যে সচিন কোতের গানটা আছে না आपकी कशिश আমি ওই গানটা গাই